барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳвилоти охирини тоҷикистон ва ҷаҳон мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 8 сентябри 2020 сол аст. салом. хабарҳоро аз русия шурӯъ мекунем. коромандони хадамоти гумруки фурудгоҳи Домодедово дар Долони Сабз як шаҳрванди тоҷикистонро ки аз Москав ба Душанбе парвоз мекард боздошт намуда барои вайрон кардани қонунгузории гумрукӣ ӯро беш аз 650 000 рубл ҷарима бастанд. шаҳрванди тоҷикистон талош кардааст ки пули нақди эъломия нашударо ки маблағи 2,59 млн рубли русиро дар бар мегирифт аз марзи гумрукии ғайриқонунӣ интиқол диҳад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти гумруки фурудгоҳи Домодедовои Москав. ҳангоми назорати гумрукӣ дар Долони Сабз ва пурсиши шифоӣ яке аз мусофирон изҳор доштааст ки 2,244 млн рубл дорад ва боғоҷе дасташро пешниҳод кардааст ки дар натиҷаи ташхиси гумрукӣ аз он 2,59 млн рубл ёфта шудааст, омадааст дар хабари хадамоти гумруки Русия. қайд карда мешавад ки маблағи умумии интиқоли шаҳрванди тоҷикистон ба эквивалент бо қурби бонки марказии Русия $27386 ташкил додааст ки аз меъёри муқаррар гардидаи $10,000 зиёд аст. аз рӯи далели мазкур парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурии тибқи талаботи моддаи 16 касбчори кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Федератсияи Русия тартиб дода шуда мусофир дар ҳаҷми 653,588 рублу 50 копеек ҷарима баста шудааст. хабар медиҳад хадамоти гумруки фурудгоҳи Домодедовои Москав. ёдовар мешавем ки дар ҳоли ҳозир аз Москав ба Душанбе танҳо парвозҳои чартерӣ амалӣ гардида истодааст. идомаи хабарҳо. нишондиҳандаҳои афзоиши муҳоҷират дар вилояти Свердловск дар нимсолаи аввали соли 2020 нисбат ба соли гузашта нисф кам гардидааст. тибқи маълумоти Свердловск стат соли гузашта афзоиши муҳоҷират аз кишварҳои хориҷӣ 6964 нафарро ташкил дода буд, аммо имсол бошад ин рақам ба 3197 нафар коҳиш ёфтааст. ин асосан ба тарки оммавии муҳоҷирон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил вобаста аст. дар нимсолаи аввали соли равон 4683 муҳоҷир аз кишварҳои ҳамсоя вилояти Свердловскро тарк кардаанд. соли гузашта ин рақам ҳамагӣ 2239 нафар буд. дар соли 2020 ба вилояти Свердловск 8500 муҳоҷир аз хориҷа омаданд ва дар нимаи аввали соли 2019 9461 нафар, менависад манбаъ. шумо тафсили охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва дар Русия мемонем. назаре ба вазъи муҳоҷирони ӯзбекистонӣ дар вилояти Ростов мекунем. тақрибан 1000 муҳоҷире ки дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Ростов-Лабидон таи чанд вақт боз инҷониб қарор доштанд, бо аввалин қатори содиротӣ ба Ӯзбекистон фиристода шуданд. ҳамаи онҳо шаҳрвандони Ӯзбекистон буда ҳафтаҳо боз инҷониб дар ордугоҳи муваққатӣ дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Ростов-Лабидон ба сар мебурданд. хабар медиҳад РИА Новости бо истинод ба хадамоти матбуоти ҳукумати вилояти Ростов. қаблан ҳукумати минтақа хабар дода буд ки рӯзи сешанбе қатори аввал бояд беш аз 900 нафарро ба Ӯзбекистон интиқол диҳад. қатори мазкур соати 13:18 ба вақти маҳаллӣ имрӯз аз истгоҳи Первомайскаи шаҳри Ростов-Лабидон ба самти Ӯзбекистон ба ҳаракат даромад. гуфта мешавад дар иттилоияи ҳукумати вилояти Ростови Федератсияи Русия. ба гуфтаи вазири рушди иқтисоди вилояти Ростов Максим Папушенко, шаҳрвандони боқимондаи Ӯзбекистон ба истгоҳи Лихая интиқол дода мешаванд ва онҳо рӯзи чоршанбе тавассути қатораҳои барқӣ фиристода мешаванд. вай қайд кардааст ки одамоне ки интизори фиристодан ҳастанд бо об ва хӯрок таъмин карда мешаванд. пештар хабар дода шуда буд ки дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Ростов-Лавидон барои қариб 2000 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ки мунтазири бозгаштан ба ватани худ ҳастанд хайма сохта шудааст. дар байни онҳо занон ва кӯдакон низ ҳастанд.
تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید. و از روسیه به ترکیه می رویم. روز 7 سپتامبر سال جاری دادگاه جنایی شهر استانبول جمهوری ترکیه به زاده ازبکستان عبدالقادر مشرفوف که شب 1 ینور سال 2017 در کلوب شبانه رینا در استانبول قتل عمومی تشکیل کرد 1368 سال زندان حکم کرد. خبر می‌دهد خبرگزاری فرغانه. و در ویران کردن کنستیتوسیا قصداً کشتن 39 نفر از جمله یک کارمند پلیس، همچنین کوشش کشتار 79 نفر و ویران نمودن قانون سلاح آتشفشان گناهکار دانسته شد. عبدال شونده گناه خود را اعتراف نکرده است. به گفته عبدالقادر مشرفوف او تحت شکنجه و فشار روانی شهادت داده است. عبدال شونده دیگر الیاس مشرفوف که تفتیشات آن را سازمان دهنده جنایت می‌حسابد برای کمک به کشتار به 1432 سال زندان نظامش سخت محکوم گردید. درست می‌شویم که شب 1 ینور سال 2017 تروریست تنهایی که با میتق کلاشنیکوف مسلح بود به کلوب شبانه رینا در شهر استانبول ترکیه حمله کرد و 39 نفر از جمله 27 خارجی از جمله شهروندان لبنان، عربستان سعودی، اسرائیل، عراق و مراکش را کشت. پلیس معین کرد که محکوم شده عبدالقادر مشرفوف به کلوب شبانه در آمده به سوی مهمانان 180 گلوله از سلاح آتشفشان پرتاخته است. بعد این او زود به آشخانه در آمده در آنجا لباس خود را عوض کرده با همراهی مردم با ترس و هراس از بنا ناعیان و بیرون برآمده می‌رود. محکوم شده عبدالقادر مشرفوف را پلیس فوراً بازداشت کرده نتوانست. بعداً او 17 ینور سال 2017 هنگام یک عملیات ویژه در کنار استانبول بازداشت گردید. شما تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و به تاجیکستان نظر میکنیم. شبانه روز گذشته در جمهوری تاجیکستان 36 حالت نوی سیرویتوبی و کووید 19 آشکار گردیده. شماره آنها در مدت از 3 اپریل تا 8 سپتامبر به 8860 نفر رسید. خبر میدهد اگنسی ملی اطلاعات تاجیکستان خاور با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در خبر اعلام گردیده است که تا امروز در جمهوری 7650 یا خود 86 از 3% گرفتاران کووید 19 شفا یافته. از این بیماری 70 نفر فوت شدند. شبانه روز آخر 87 نفر گمانبران زیر نظارت طبیبان قرار داشته. 34 نفر بعد از معالجه به خانه‌هایشان رسانده شدند. اعلام گردیده است در خبر از قول مسئولان مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. در ادامه موضوع جهان باید از وضع کووید 19 عبرت گیرد و به پاندمی های نو آماده شود، گفته است دیرکتور ژنرال سازمان عمومی جهانی تندرستی تدروس ادحانوم گبریوس در یک بریفینگ در ژنو. خبر می‌دهد جنوستی با گفته او تندرستی اساسی ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. بنابراین باید به روند آشکار پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در همه کشورهای عالم مبلغ گذاری 10 چند زیاد کرده شود. این پاندمی آخرین نیست. تاریخ به ما تعلیم می‌دهد که خروج و پاندمی جزء حیات است، اما وقتی که پاندمی نوبتی فرا می‌رسد جهان باید از آن که حاضر بود بیشتر آماده باشد. اقتباس آورده شده است در خبر از قول تدروس ادحانوم گبریوس. طبق گفته دیرکتور ژنرال سازمان جهانی بهداشت، امروز دینامیکای مثبت کرونا ویروس را آن کشورهای نشان می‌دهند که پس از خروج بیماری سرایت سارس تبابت و پیشگیری را در سمت مبارزه با بیماری‌های سندروم نفس‌کشی، بیماری سرخک، اپیدمی ایبولا، زکام و دیگر بیماری‌های خروج کننده سرایت کارهای آمادگی انجام داده بودند. در جهان شماره گرفتاران سرایت کرونا ویروس از 27 میلیون نفر گذشته است. از روی معلومات دانشگاه جان هاپکینز برمی‌آید که تعداد قربانیان به 882 هزار نفر رسیده است. از روی شماره نتیجه های سرایت یافته و مرگ‌آور ایالات متحده آمریکا با 6.2 میلیون حالت خروج و 188.9 هزار حالت مرگ
متناسباً پیش‌صف است. در جای دوم برزیلیا با 4.1 میلیون حالت و 126,600 حالت فوت و در جای سوم جمهوری هندوستان با 4.1 میلیون حالت صورت یابی و 70,000 حالت فوت قرار دارد. شما طول بیش از 10 دقیقه مستقیما آخرین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو مهاجر شنیدید. موفق باشید و شما استراحت با فراغت.